Yego, reka tubifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Maco TV show, muraho mugubwe neza rero mukomere. Ndabakunda cyane, ni Clever Bemba. Nukuvuga ngo ndi ku Ntare Official ndetse no kuri Maco TV show. Aho niho amakuru ya Clever Bemba mugomba kujya muyasanga. Reka nsuhuze abanyamasisi, nsuhuze abanyarucuro, nsuhuze aba muri Warikare mu bice byamaze kuba imbere. Nakomeza kwihanganisha imiryango imwe n'imwe ikomeje kugirirwa nabi na Wazalendo. Ntabwo ati ngo mukomeze kwihangana, Uwiteka Imana arahari kandi arabareba, ntabwo yigeze abibagirwa. Natwe ubwacu turabasabira, ndetse n'abandi ntimutinye, ntimugire ubwoba. Intare za Sarambwe zirahari, wakombozi wako barahari rwose kugira ngo babarenganure. Barahari rwose kandi baraje, mubitegure. Ndamya ko muri Warikare bakomeje gutabaza basaba ngo Intare za Sarambwe zibatabare. Turaje tubiberebere hamwe. Turongera tugaruke mu kuba M23 yikuye muri kariya gace kahariya Makobora. Byaba byatewe n'iki? Iki cyaba cyabiteye? Ni iki cyaba cyabiteye? Biraza se kugira ingaruka ku Ntare za Sarambwe cyangwa abaturage ba Uvira? Aha, ibyo byose turaza tubirebere hamwe, tubikore ubusesenguzi. Komenti zanyu zirakenewe kugira ngo mujye mutugira n'inama, ndetse mujye muduha n'amakuru ya hamwe na hamwe tutageze. Aha, ibitero bya Wazalendo bakomeje kugaba ibitero by'ubwiyahuzi ku baturage b'abasivile ndetse no kuri M23 hamwe na hamwe. Ibi byose rero bakunzi b'Intare Official turaje kugira ngo tubirebere hamwe. Aha, no mirwano yaberaga hano hino bita Kala ni muri Uvira. Imirwano ku munsi w'ejo yabaye hari ahantu bita Kala, ni mu birometero bike uvuye mu mujyi wa Uvira. Uvuye hariya mu mujyi wa Uvira, nukuvuga ngo ni imirwano yahabereye kuva Intare za Sarambwe n'Amadubu bakwikura hariya muri Makobora na bakerekera bakaza hariya za Ruwanga. Igisirikari cya FARDC gikomeje kwigamba bakavuga yuko aribo bahabakuye, mu gihe ibigaragarira hafi ndetse n'abaturage batuye hariya babibona banabivuga, nuko hariya Intare za Sarambwe arizo ubwazo zahivanye. Ariko turaza tubisobanureho. Ino mirwano se iri gusatira umujyi wa Uvira ko bahavuye FARDC n'abarundi nabo bakaba bakomeje kuza basa naho bari kubasatira, biraza kubyara iki? Hejuru se muri za Bibogobogo byitwaye ute? Ya mabatayo abiri, harimo amabatayo abiri y'abarundi, yo byitwaye gute hariya hejuru? Ndumva ko nejo twabivuzeho. Turaje rero ibyo byose tubirebere hamwe, abakunzi b'Intare Official. Abakunzi b'Intare Official turaje kugira ngo ibyo byose rero tubirebere hamwe. Reka tumanzirize kuri ino mirwano ikaze. Mu masaha ashize umutekano wakomeje kuba mu misozi yahanamiye Katongo na Kigongo, ni muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho humvikanye amasasu menshi n'iturika ry'ibisasu bikomeye byateye ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage. Amakuru aturuka mu masoko yizewe ari hafi y'aho imirwano ibera agaragaza ko abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 bari mu mirwano yeruye y'inyeshyamba za Wazalendo, umutwe wigenga witwaje intwaro, bivuga ko ufite ubufasha cyangwa ufatanye n'ingabo za leta.
ya Congo FARDC. Iyi mirwano iri kuba mu bice bifite akamaro gakomeye ku rwego rw'igisirikari n'umutekano, cyane cyane mu misozi ikikije umujyi wa Uvira. Aha hantu hari kubera imirwano, bisaba ngo tuhasesengure. Wenda abantu batuye hariya barahazi, hariya muri hari kubera imirwano. Katongo abantu barahazi, niho M23 yari yaje ishyira ibirindiro byayo ndetse na Mugongo. Katongo na Mugongo, M23 ni hejuru mu misozi nko mu birometero 5 gutyo kugira ngo uzagere mu mujyi wa Uvira. Aho M23 yari yaje yimurira ibirindiro byayo, ni mu misozi iragenda iva muri icyo kibaya cyo hasi. Ndaza kubivugaho. Abaturage bo muri utwo duce batangaza ko bitewe n'impungenge zikomeye, bitewe n'amasasu akomeje kumvikana, aho bamwe batangiye guhunga ingo zabo bashaka ubuhungiro mu bindi bice bibonwa nk'ahari umutekano usesuye. Impungenge zishingiye ku kuba iyi mirwano ishobora kwaguka ikagira ingaruka zikomeye ku buzima n'imibereho by'abasivile, cyane cyane abagore n'abana n'abageze mu zabukuru. Kugeza ubu ubuyobozi bw'igisirikare n'ubwa leta ya Kongo ntiburashyira hanze itangazo rirambuye rigaragaza imibereho y'abaguye muri iyi mirwano cyangwa ingaruka zayo ku baturage n'ibikorwa remezo. Cyakora abasesenguzi b'umutekano bavuga ko iyi mirwano ishobora kongera guhindura urugendo rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, akarere kamaze imyaka myinshi karangwamo intambara n'imitwe yitwaje intwaro, kwimurwa kw'abaturage n'ihungabana ry'ubukungu. Ibiri kubera muri Uvira byongeye kugaragaza uburemere budahangarwa bw'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Aho hakenewe ibisubizo birambye bishingiye kuri politike n'umutekano, by'umwihariko ibigamije kurinda abasivile, gusenya imiyoboro y'imitwe yitwaje intwaro no gusubiza ituze n'amahoro arambye muri aka karere gakomeje kugarizwa n'intambara idashira. Hano ni mu misozi ya Uvira. Intare za Sarambwe zaramanje zivana ahantu bita Makobora. Ntabwo intare za Sarambwe zahivanye kubera yuko zari bazihakuye, nubwo FARDC na Wazalendo bigamba ngo nibo bahabakuye. Intare za Sarambwe zijya zivana ahantu zikajya ahandi hejuru y'icyo zigamije. Impamvu ngiyi muribuka intare za Sarambwe zigeze kwivana bigeze nko muri 3-4 hafi 5 hari, zikaza zikinjira mu mujyi wa Kanyabayonga zikongera zikavamo. Kanyabayonga zinjira zivamo. Uko zavuyemo rero zikinjira zikongera zikavamo, zaje zihafata rimwe, zirakomeza zigera ajyani Kaina, Kirumba, zirakomeza zigera za Limbongo, zirakomeza zinjira za Kipese, zifata yo za Ruofu, ziragenda hose zirahajarajara, ziragenda zirabakubita. Ndetse mwibuke ko icyo gihe General Kabundi yaje gufatwa na telefone ifatwa n'intare za Sarambwe, abonye ko nta kundi yabigenza ahita twika imodoka. Murabyibuka. Nukuvuga ngo mwibuke ibyabaye hariya,
hariya Masisi centre. Intare za Sarambwe zavuyemo, abazalendo barongera baragaruka na FARDC. Nyuma y'akanya gake mwahise mwumva bamaze kugera Warikare centre, baranarenga bagera ku kibuga cy'indege cya Ntuza cya Kigoma. Bari bishubije inyuma. Simubyibuka? Ibyo kintu mukibuke. Mwibuke ibyabaye hano Ngungu. Intare za Sarambwe zivamo, haza amabateyo n'akabatayo k'abarundi, bakajya bigama ngo bagiye gufata Rubaya, ngo bagiye gufata za Karuba, ngo baramanutse. Intare za Sarambwe zarabakubise n'uwo zabagejeje i Bukavu zijya gufungira muri Mwenga, muri Walungu, zijya muri Walungu, Mwenga, Bukavu, Ijwi, Kabare na Karehe. Ibyo byabaye mu mwanya muto cyane, rwose. Murabyibuka? Simubyibuka? Ibyo byose ni ukuvuga ngo iyo zisubiye inyuma, ziba zisubiye inyuma kubera impamvu. Ziba zisubiye inyuma kubera impamvu kandi zizi icyo zigamije. Ibyo ntibibatangaze, ibyo ngibyo ntibibagire ngo bibatere n'ikibazo na gito kuba zasubiye inyuma, nubwo hakomeje kuba imirwano bazigabaho ibitero wazalendo, ariko baraza gukubitwa rwose. Ibyo ngibyo byo mubyizere, ibyo ngibyo byo mubishyire ahabona, mwitegure, muzi yuko intare za Sarambwe mu gihe zigiye kwa divansinga zadivansinze, ni ukuvuga ngo ni paka Fizi, ntabwo ari paka Baraka, ni paka Fizi, bagera kuri rwa ruzi rutandukanya Sud Kivu na Tanganyika, dore ko bari kwinjira muri Katanga, muri Kalemi. Ni ukuvuga ngo intare za Sarambwe zishobora kwikura hariya hejuru y'uko wenda no muri iriya misozi ari ahantu batabona ubwirinzi bwo kwirinda ibitero by'indege, ari ahantu batabona ubwirinzi bwo kwirinda ariya mabato, navuga ngo nayo ari amabato de chasse se, ari kuza kubagabaho ibitero basharinga mu misozi. Akavuga ati reka tuba dusubiye inyuma kuko twari turi hasi no hejuru bibogobogo baracyahafunze, haracyafunzemo FARDC, harimo amabatayo 2 ya FARDC n'abarundi. Ni ukuvuga ngo reka tumanze twari ukuntu twaza tugashwanyaguza buriya budefense bwari za bibogobogo, ubundi tumanuka tujye Baraka. Nyamara kwinjira Baraka, bariya bazaba basigaye muri amuzi ya za Makobora bashobora kuzivanamo. Ngiye n'ukuntu nabibonye iriya misozi rwose ntabwo ari ibintu bigoranye cyane kuri iriya, nuko ari imisozi wenda ngiye nshobora nk'umusivile nshobora kuyibona nkahita ntekereza ko bitagoranye cyane, ariko bamaze kwinjira muri iriya misozi yose yo hejuru, abari hasi rwose ntabwo bafite ijambo rikomeye kugenzura. Ikindi kigaragara nuko indege ziri kuza kurasa kuri M23, nk'iriya soko yo bashwanyaguje yari ivuye ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi rero ugasanga ko ari ugushyira mu kaga abaturage batuye muri hariya. Abaturage bo muri Warikare nabo barakomeza guhamagara batabaza intare za Sarambwe, bazibwira ati mudutabare, turapfuye rwose, nimuturwaneho. Wazalendo baratumaze, FARDC iratumaze, FDLR iratumaze, Mayimayi iratumaze, Nyatura iratumaze. Nuko ngo abaturage bahariya muri Warikare rwose bari mu bibazo bikomeye, ukongera ukabwira undi ngo bari mu bibazo bikomeye, tena bikomeye, ibibazo bikomeye cyane. Abaturage basabye rero, abaturage bahagarariye abandi ni muri teritwari ya Warikare, ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, burasirazuba bwa Kongo, basohoye itangazo risaba umutwe wa M23 AFC gutabara byihuse kugira ngo ubafashe mu gucungira umutekano no kubakiza ibitero by'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, Wazalendo ndetse n'abasirikare bamwe ba leta FARDC bashinjwa kugira uruhare rukomeye mu ihohoterwa ry'abasivile, kubiba, kubafata ku ngufu,
kubica, kubakubita, kubakoresha imirimo y'agahato, kubishyuza imisoro taxe zirego, imisoro y'ubunani, imisoro ya Noheli, Rarasarama, indengerabuzima, point de la sécurité. Iyo yose ni imisoro yo bishyuza. Umusoro wa fande, hari n'umusoro ubugenewe fande udakorwaho n'abasirikari bato. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatandatu tariki 27, abaturage bavuze ko bamaze igihe kirekire bahura n'urugomo n'ubwicanyi bukabije byibasira abaturage ba Walikale n'inkengero zaho, bigatuma imibereho yabo irushaho kuzamba. Bagize bati turambiwe ihohoterwa rikomeje gukorwa n'imitwe yitwaje intwaro hamwe n'abafitanye isano n'ingabo za leta. Turasaba Alliance Fleuve Congo 23 gukora ibishoboka byose kugira ngo idukize iyi mibereho mibi turimo. Abaturage kandi basabye Alliance Fleuve Congo 23 kwagura ibikorwa byayo mu bice bikiri mu maboko ya guverinoma ya Kongo, bavuga ko ari mu rwego rwo kubohora abaturage b'inzirakarengane bakomeje guhohoterwa buri munsi. Ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo 23 yemeje ko teritwari ya Walikale ikomeje kuba indiri y'umutekano muke, aho inyeshyamba za FDLR, Wazalendo, Nyatura, Mayimayi zifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorana na FARDC zikomeje kubangamira umutekano n'ubuzima bw'abaturage. Cyakora abaturage bararenganye. Ejo bundi nabonye umuturage uwo bishe bari bashyizeho mu rusisiro ko bagomba kujya batanga ihene ya Wazalendo, noneho umugabo umwe ntiyayatanga, ashobora no kuba yarayabuze, ntiyayatanga. Nani Gidoshi Murayi yohereza abasirikare ngo bajye kumufata bamuzane muri defense ngo bamukubite ngo bihwaniremo. Aravuga ati nanjye iwanjye sindya n'umunyu hejuru y'ubukene, nanjye sinzi ngo n'ifuku sinzayibona, ngo nibagukubite. Baramukubita bamaze nko kugeza nko mu nkoni 70 umugabo ashiramo umwuka. Uri kumva ibyo bikorwa kuko yanze gutanga ayo mafaranga. Uri kumva ko aho hose hakenewe kubohorwa. Bari bamuciye ko bagomba kumukubita inkoni 300. Izo nkoni 300 bakamanza bamukubita, niba ari donc yagombaga kurya inkoni 300, ariko bakazimukubita mu byiciro bitatu. Bamaze kumukubita 70 arapfa. Abo bose rero ni babandi bakenewe kugira ute, bakeneye kugira ngo 23 Alliance Fleuve Congo wa Kombozi bagende bajye kuwakomboa abaliberateri, bagende bajye kubalibera, babakure muri iyo ngoma y'abicanye, iyo ngoma y'abagizi ba nabi ya Felix Antoine Gisegeti Kirombo. Rero n'umunenda reka twikomereze nano makuru n'ubundi. Abarwanyi ba Wazalendo, ariko reka manze, abarwanyi ba Wazalendo bakomeje guhungabanya umutekano mu bice bigiye bitandukanye, ubwo bari kujya gutegera mu mayira, bakajya gutegera mu nzira, mu mihanda, bakiba abaturage, bakica abaturage, ndetse bakabambura n'ibyabo. Mwayibonye ahantu hagiye hatandukanye, mu nzira nyinshi zigiye zitandukanye, aho Wazalendo bagenda bakajya guhohotera abaturage, ndetse bakanabica. Mwayibonye ejo bundi muri ya operation Wazalendo bagiye gukora Karembe, hari umuturage wabashije kuhasiga ubuzima. Ibi rero bikaza kugaragarira yuko hari n'abaturage n'ubundi batanga amakuru bakayahereza izo za Wazalendo, bakababwira ati ngo intane zasaramwe ngo hasigaye ngo hano ngo hare 10,
ngo hano hari 20 ngo nimuza muri 40 ngo murabarasa ngo dusigarane. Ibyo nibyo biri kuba cyane cyane muri Bashari Mukoto, aho abaturage bahariya bo kwa Jean Marie, kwa ba Noheli bakomeje gusa no bari kwifatanya n'izo za Wazalendo bazihereza amakuru. Rero nge nababwira rero abaturage mwe, ano makuru muri rwa Wazalendo ano ntabwo ari byiza, ahubwo bishobora namwe kuzabagiraho ingaruka zikomeye. Icyo nabifuriza ni ukwifatanya n'intare, mukifatanya n'amadubu, mukava muri ibyo bikorwa bitari byiza muri kwijandikamo, kuko bizabagiraho ingaruka zikomeye. Zabagiraho ingaruka zikomeye rwose. Icyo kintu mugomba kubyitondera, rwose, mugomba kugira ubwenge. Reka mbashimire rero, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze yibanire namwe.